Тамошобинони мо, подписчику, апохору, акаудору ҳама тарафа чихе бахшиш хела бахшиш видео набуд накия видео чай обзор чай навдем на чай обзор кунёфтем хай медонам шумо мебахшем видео хела набуд я телефон чай интересный iPhone 11 Pro 2020 айбан 1 сол гузашт стоит гирифтан стоит нест мақсад дар нархшам боли стоит нест ёки iPhone 12 ёки iPhone XS кадомаш аз хушрак мегум тона илтимос чоя бигирен як кофе чоя чай бишнен внимательно гӯш кунед тамошо кунед ком подписаться накард подписаться лайк гум туда-сюда обзор чимо рафтем иншалло iPhone X самош мебурад ждад кинем бачако ине мира рости гапшам мегум башотим боли 75000 да телефони бар нест хуба космоса и обновление иншалло ка рости гапшам намедунам мумкин 5 сол дига телефон обновление бароне ки ҳозир мегум именно барои ки просто барои пафос мардум да мефро iPhone ник чико мекунем регистан аса ягон бизнес када бутон ямира пулша барори биги 11 Pro Max 12 биги 12 Pro Max сам бро мада буд 12 Pro рус нага мегум 12 Pro мада барош нафурид ами 11 Pro Max ами барош солидный таравай что-то чим саре колоссальное отличие надо короче телефон космоса ҳама чи требуемся ҳаста телефон айда 10 мартаба арзон так дору муса 68 дора то 4 метр сада дури о мезаниш ҳо молодец Face ID да савол надорум просто космос як фақат мадам iPhone нафра экранаш натури мегум барои ки махалан Samsung қасо мегардам Samsung ами iPhone Samsung экрана мета хотя Samsung и Apple конкурентан бовар кунед Samsung и Apple конкурентан не ки ҳами Apple да ва экран якум бор iPhone ам буд iPhone 2G 3G ёда процессорша Samsung меда баъд ёх чон гузаштам Bionic процессоршонда экран ира Samsung мета Samsung да пул да кура iPhone да экран да кура барои яхдигарда Samsung ай Apple ки экран опти экранои хеле надошт баъд iPhone 8 Plus ба Samsung гирифтам хеле экраншон буд айҷад конкурентан айҷад бо ба дигар мақсад ҳамшиями дами қарор сразу чун мекунад так конкуренти ваз бинам ба дигарда мақсад Samsung фем мекунад iPhone фем мекунад телефон моделиша махула ман айҷад совет метавонам бигӣ айҷад совет метавонам ки наги барои ки студент боши школьник боши тем более чи да курата телефон намечаспам iPhone фишкашон ҳама зарядаш камакак пас Pro Max зиёдтар мебара телефоне ки натуре мегум космоса бистри зарядка дора мақсад қабул мекунад ништияк iPhone 11 Pro Max ам дора батарияш 4000 буд анамишта ништияк бистри зарядка ҳозир тем мегум ки iPhone 11 Pro-ро мегири 11 Pro Max коробкаш май дагранг iPhone 12 як кор кунӣ агар гирифта боша ягон магазин мери мегири ки складои пешина монда боша ки зарядник доша боша ҳатто инам қа мегири на наушин дора на зарядник мегири маҷбури 3000 да бо вай бихари я зарядник чай бистри зарядка телефон нормальный якай космоса гуфтигапо да iPhone нашод кор кардан ман намедонам конкурент надора мақсад ҳама тарафа просто ҳамин экранаш намефаҳмам мегӯям зарядникаш ин нархш не ки ман мегирифтам лиша ман ба хама бигӯям мегирифтам не ки шароитҳои люботи дораса люботи метавонӣ бигирӣ не ки кадом кор қати мегирӣ телефон як средствое ки ту истифода мебарӣ ва повседневно каки макбукам бисёро мерам барои лиш ба пафос боша кредит чи да корам хеле пафос ман намефаҳмам чи да корам хеле пафос камерош дана ки iPhone барои сёмка якум ҷо места спорид намекунам кадом ман ҳам iPhone мехмахулай ҳам Apple кадомеш чи мақсад юансов плюсоёра мегум iPhone Samsung ам хасо истифода бурагам iPhone ам истифода бурагам мегум кадомеш плюс коми мепурсам ман фарқ надора мегум плюсош минусош ман асоба технически характеристикош агар мезанам барои ки телефони асоба пешара мақсад документ коробкаш кад биром просто я сола мезаш телефон то ҳозир иншалло 3 сол 4 сол дига озод хизмат мекунам
Фақат ҳамин намехоҳи 360 градус плёнка ягар хаҷазир шуда мезанӣ, телефон солидняк, Face ID чётко кор мекунад, дар рӯи об, 3 камера, ҳар сеш 12 мегапиксел, фронталка, памятиш хаям бигири, илтимос кор ки 64 наги ки 64 мақсад чихе бигум то 64 гигабайта безеба ина, тем более телефон 64 уже ташобара хай 24 гига и кам дора, бисёр масалат облака и чизода мемона. Барои ҳамун бигири 256 биги середина нормальняк, ҳам Тоҷикистон мегири, ҳам Москвада боша, Москва мегири, биги телефон ништя, фақат ман мегум зарядкаш намефура худмда, экранаш намефура, так как Samsung тамошо мекунем баъди и бисёра мега хайн главный нишон, хай главный нишон то Xiaomi ам биги оди ҳама экранҳои пас мебара нормальняк, мақсадаи када метавонист. баъд ҳами камерашои суратоша хай мемона, май фронталкаш чӣ мекунад, камерош хай мегум просто беимондан мам космосай биги шароитот бирасай, на марҳамат совети ма битони биги шароитот бирасай, и барои чӣ мегири ту, биги барои ки и телефон иншолло хела мебара, хизматам мекунад, намечаспад, созакай, 3 камерак солидняк, довольна, мақсад ай 12 ягон ҳатто одаму корпуса метавонанд алиш кунанд, меша iPhone 12 нормальняк, 3 камера ча чётки дора, камераш космос кор мекунад. Нем нема ки битони биги, натони наги хубаш студент боши, як самуча биги камера 3 режим камера, ҳар сеш 12 мегапиксел, телефонча довольна бомба. Иншалло обзори iPhone X18 кинем, боям ман мекунам. ида сравнение намекунам, барои ки смисл надора сравнение, фақат ман мехоҳам Android ба Android ки барои ки и отдельная платформа, не ки телефон зура, фақат сравнение кардан стоит камерош. Шо плавности худи iPhone мақсад Samsung шустра кор мекунад. Фетези не ки зависад мекунад. iPhone фет средний любой фекна ки яхелай мақсад плавне. Ахо бо Samsung мақсад S20 220 ГГц экранш помадаги у дигай меки iPhone бо iPhone. Инем хагаб 1 сол гузашта бан телефон то ҳозира довольни иштягина 1 сол хизмат кесай 100% iPhone ба гуфтгӯ хача нишон мета бо мо бошен, гуфтгӯ подписка кунед, лайк бонен, иншалло видеои оянда раҷдат кунед дар паноҳи Аллоҳ. Короче на бачаку паку фронталкаш ва 4К 60 FPS гуфтгӯ по 60 FPS дора, оптическая стабилизация. Хаб мегум ко барои видео iPhone да сравнение нашо телефона нест. Нем хагаб боз дига суратҳоро мепартоем, микрофоншам заценит кунем, подписка кунем на бачаку.